Lokunye lokuye kubange kufeyila kumuntu lofundzako kungete kwaba ngitotonke tikhatsi, kepha lokunye kuba kutsi akayifundzi lencwadzi lenetimphendvulo, abhekane neluhlolo angakafundzi incwadzi lebeyitawumsita kutsi aphase. Ake sewucabange lokunye lokungenta ungumntfwana waNkulunkulu ufeyile, uhambe ugcine ujike nelithawula endleleni kungafundzi i-textbook lekulibhayibheli, ngoba libhayibheli liyimphendvulo futhi linetimphendvulo empilweni. Angufundzela umbhalo nje lothi, ngenta kukhanya ngidale bumnyama, ngiletha lokuhle ngiphindze ngidale lokubi, mina esimakathe ngitenda tonke letintfo. Anguhlephulele sinkwa selisuku sakavuka udle lesi sithole encwadzini ya-Isaya sahluko 46. Ngicela kutsi ngingakakufundzeli ngucocele nje naye indzatshana yalomunye make bekanemntfwana. Wathi makana 2 weminyaka lomfanyana wakhe wawa etafuleni ngoba make kukhona bekathi uyakuphuthuma kanti umntwana utawukhala bese sewuzama kulandzela makwakhe, wadzilika etafuleni wawa, waba likhabishi ngibekuse kanjalo, lokuthula anganyakati angenti lutho emaviki lasithupha. Emva kwalamaviki bekubheke ukuthi wasese uyabuya empilweni, kepha makabuya athi uthatha kuphila akasakhoni ukukhuluma, akakhoni nekunyakata emtimbeni, akakhoni kuhamba. Emagama kumbe langasiwo kumbe langevakala ngilo ligama lekuthi waba imbuce nje, kwabita ukuthi kube khona kuthathwa mangabe kumele ahambe. Make waba nako kukhathateka ngoba angeke akhone nekuya esikolweni, futhi lokwamkhathata kakhulu ukuthi lo mntwana mangabe utawuphike kulala ndzawonye utawugcina aba netilonza. Make wakwenda umkhuba wakhe kuthi abomema onke malanga kuze kuthi atomshintsha amnikete nekuphumula, amema hambe naye kuze kuthi ate uphepha etilonzeni. Kuthiwa-ke lo mntwana sekakhulile asafike kubo 30 weminyaka, wagcina sekesinza sekamkhulu. Angisho njalo wagcina sekamkhulu. Kani lo make yena umtimba wakhe bewuncama, mangabekisa nje kulota ukufa lo mntwana wagcina aya kubo 60, edlula kubo 60 kg. Kani lo make 40 kg. Kwendekani lapho? Bekahle awa naye. Ngesikhathi awa lo make bekanda liqiniso ukuthi uyacaphela, awe ahuzuke yena alimale, kepha umntwana angalimali aphephe. La bekutawulimala lo mntwana khona bekulimala lo make. Ngambona Jesu alinyatwa ngenxa yethu. Angichubeke-ke indzaba iphela ngekuthi labe bambuka bamhawukela lo make ukuthi engabe kuyawuze kube nini lo mthwalo wethwele. Wathi lo make, kimi lo mntwanami akangesinzi ngoba uyindvodzana yami, akasiwo umthwalo. Usho njalo Isaya 46. Uthi mawufunza lapha ngasekugcineni kwalo verse 3 uthi nine lesolo nganethwala kwasesiswini, lenganethwala kusukela ekutalweni kwenu. Ngicela kwasho ngiwabhekise kuwe ngco sihlobo sami kulo verse 4 uthi uNkulunkulu lamuhla ngalesikhathi kuwe ngisho nasebudzaleni bakho, noma sewuhambe ubambunga uthi nginguye. Lalelisisake makathi nginguloyo lotakusimisa. Angathi uceka ngakuphi, kepha uNkulunkulu uthi ngidakusimisa, ngeke uwe. Bese-ke unaka lamagama lathi ngikwendile futhi ngitakwetfala, ngitakulondoloda
ngitakusinzisa. Ungabe sinza labanye, kepha uNkulunkulu ngeke esindwe nguwe, utawukwethwala. Amen.